ترکی بقا کن حاضر که دنیا فانیه چون نعمت دنیا دست وش فانیو دنیا چوری نمانن و تریش نمانن و بان دنیا شنو فنا دنیا نمان نه عد مانن نه عظما مانن انا چی که نمانو تری نمانو فعایش تمام مش اما یه خود چی که شنو اما یه خود سار مک اما یه خود سار بک او چی که تری مانن او چی که تری مانن و چیو عبادتی همیو ادعای همیو کام ادعای همی بگرو همی عبادت بگرو دنیا آخرت عزیز سرفراز بینه چرا همی تعالی چی رن امر کن چی که کار مدفعتی تو تدبو آئی تری امر کن همی تعالی محتاج عبادتی چوی نیو محتاج ادعای چوی نیو صرف عاید ما رحمان و رحیمو وازنوا ما ببلائق رحمتي وازنوا ما شير جنتي نوازنوا ما خبك مساء عذابي نوازنوا رزيشين ما خبك مستحق جهنم آينا قرأك التم لأنه الدنيا فاني دي خبك مستحق لايقي شيكو أبدي وخيرو بقات تدستو خب بالدنيا فاني كو شر فاني وخبعه دنيا فاني او شر خمك مستحق عذاب ابدي يو عذابك كم نيديو قوش نايش ناو الدنيا مو خاطر انسانا ما عذابكم عذاب مك دنيا مك سبب عذابكم القضاء فلا تغير فيه ولا تبي قدر همه چیه خوب بیننو ده امر همه ده وعد همه تبدیل تغییر چینو همه چه وعد کردو او مردمو وعد همه او ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات کام امام همه تعالی بیار عمل صالح بکو لو مغفرتون جری عفو گناه هستو و اجر کبیر جری ثواب ضعفی هستو عفو گناه با او اجر پیش بین لایق نعمت جنت ان عایرا تبدیل چنو ان وعد همه حقو کام عصیانی به همه بکو بامری همه تعالی بکو وعد همه حقو بعذاب جهنم معذب بکو انه لا تعبير عن ورا ظاهر تشيز مش امور لو ابن اصوات وتم البحر الموت فهذا فيه دليل ملك يوم بحرك من واسني كوت بحر عني خالصين شو مرض عني خالصين المرض هركز يس كل نفس ذائقة الموت شقاء الناس أسوا إلا ذوق مرض كانوا مرنوا ان عائلة هاي تببو تبضانتي ادعين الدنيا دي ابديني ثم مسافري هذه مسافران تبيين خب الدنيا الرجل اسمه مكبون فلو نجا منه شريف هيا شريف مرقر بخلصين او اسين اصالتي بين او صاحب قدر هيا قدر قيمتي ببين ووجيه شرفي ببين يا ظافر بين أيا أنا بن لكان أول الناجمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيا من أولي هكذا حضرت محمد أنا مرزا خلصين ما دام كي حضرت محمد نخلصين بذات تجي نخلصين تريجي الدنيا فانيات مري حديث روى المسلم إمام مسلم رواية والنسائي إمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس في أمان وقت أي الناس قد فرض الله عليكم الحج وما يتالى حج ما سفرش كذا فقال الرجل كل عام يا رسول الله هرسل
فسكت پیامبر سکوت کرد حتی قالها ثلاثة في الرواية أكل عام فرسا پیامبر قال لو قلت نعم أي من بباطن شما سر واجب بین و شما نشکن بکردن این آیه پیامبر سکوت کردو باتو سر دیور ریکو دو عمر دیور ریکو دو سر هر سر چی وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج والعمرة حج العمرة ينفيان الفقر والذنوب فقيري كانوا تشيني قنان كانوا تشيني كام حج مبرور بكرو فقيري را خلصيانو جزي قنان خلصيانو اگر حج مبرور بو حج مبرور علامتي انو من سلم المسلمون من يده ولسانه كام شيرو حج را بيرو چو زانی را اذیت نبینو دستی را اذیت نبینو اینو بن علامتی همه تعالی حجی کرد حج مبرور کنو زنگی فقیر را خلصینو گناه عف کردو لیکن وقت بیرو زانی خود دهات زید بکنو او ظلم خود او خرابی خود دهات زید بکنو یعنی زانایش همه تعالی گناه عف نکرد و مردم گناه عرفات عف نبه والله این تو وقت عف نبه مردم بکو کفن خراب بدو و باجه بیر کفن خود بدرنو و خورتلامش ببو سمنو ما ساره پام بکری چنگه این خیلی چنو حقیقتا مردم شیر و حج ایا حج مبرور بو مسلمان زانی را دستی را می بد یعنی زانی را یا ضرر رسن چوی نه دستی را رسن چوی این آینا مردم گرکی دقت بکنو شرایط حج خود بیارو جا مال حرام نشیرو بنیتی خراب نشیرو یعنی خود بکن لایقی حج مبرور وقت حج را آمه و مسلمان زانی را دستی را امین ایا وقت مردم زانی را اذیت دی دستی را اذیت دی به دستی خوب به زان خوب ظلم حقارت خرابی به مسلمانان کرد اینو علامتی همه تعالی گناه عفنی کرد و مردم گناه عفنی نبو شیطان جاروش وازنو همه تعالی عف بکر همه تعالی وانا حضرت آدم سجد ببیت عف کرد سجد نبن حسابكم مردم شیرو عرفه او بیرو آنجی گناه مکن آنجی بزانو خو اذیت بده مسلمانا به دست خو اذیت بده مسلمانا ظلم حقارت بکنو اینو ریک بنو حجی شیطان یعنی چینکه حیده حجی است یو حجی که استو بنگ حضرتی جبریل اشناوتو کام بنگ حضرت جبریل باشناو شیر حج و جامرانو نیانو حجی بینجی بنگ حضرت جبریل حضرت ابراهیم اشناوتو کام او بنگ باشناو شیر حج بیر حجی بن حج مبرور و مسلمان دیسی را زانی را همی بن یوم شیطان من همتا یا ربی حجی حضرت جبریل امین است حجی حضرت ابراهیم استی امیش حجی من است اج حجیان خوشاوانا مساعده بگیش بنده حجیان خودانا و حجی مش بید چرا نیش کنا به حجیانی حضرت جبریل نیش کنا یم بخوابی نیش کنا شرفیم بشین چرا اوجا مرین هنی نین و آی بینه حجی حضرت ابراهیم ین او ین اید زانین هنی چو زانین را حجیت نبیننو چو دستی را ضرر زیان نبیننو شرفی ماننو الو از حجیان خوش شوانا حجی میین اینو شرفی این پایمار کنی
یعنی بزان خو ازیت دانی حجان شار به دست خو ازیت حقارت ده خرابی مسلمانان کنی نامه بن نامه حجان والا حجی پیرونه قنات بین حجی خو شرفی این حجان بشک حرمتی حوانی و این شیر اینا وش بندان داون بینگی شیطان شیر گوشی کم فاسق او شنو حج لكن وقت شنو حج وجاد حج خو خرب نانو شعد نانو وقت آمر ريك بتر يانو انا اينا مردم gerek وقت شنو حج يو عالم اقرا احوالي خو فرس انو حج مريم اشنا حج من مقبول ويا مقبول نيو شرائط حج شو من سني شيرو حج مقبول بنو انا قال اندقاد بقرور رمضان دعاش ميراش بدها بوندر ببو حج مقبول بچبنو مقبول مردم بچبنو لايقي عافي همي انا وجو قيمتي اضافي لسو قرأي دعاش ميراش حاضرين غفينو وقت الشيء من حجي ماشي منا كان حجي چرا قرص را آمه بي او بندم بدين ماتم بي مال اشياء من الماش کردن مجري وان نسعد کردن يو روزي که بعد الماش مال ماش کرد ده يو بنانو ये हाजिरी नचना दीन ईमान चिकने वाले यो बिना कोई वो बात हाजी ते हम के वाद हाजी ते दीन ते ईमान ते यो बिना कोई انا ما كنت ميان تان لا بات كني منو ان كاد يار चिकने वाले ne haj ne ti ne iman ne din चिकने वाले यो बिना كاد انا بعد يوباز هون انه خبيث آمن بعمال ما وحاجي ما بطال كا وانا معلم ضاف دين سزبه انه بالي معلمي را چي كذي تقاعد كذي شم العناد منافقي شب امام جامي كان معازن وبمعازن جامي امو كنت قام انتاج ما مجبور كاد ما حاجي خش بطال كاد ما دين ايمان في حنفي بي وهذا بماري بك ما توبه كيف ما سكتر والله يعني ني توبه شما قبول شما حاجة خب بطار كان شرا كلمة كفر كفا شما دين ايمان مذهب چك نورده يو بنا نهنگی زاب پیش یو ساعته که دوام کرده فیروز نهنگی يو بنا چنه بانی خالص یا او مبا شیطان گره خب دی صدق رسول الله پیامبر راش بانو آیوانی پیری حجی هیسی حقیقتا شما حجی شیطان می و شما ایر حج خور خلاص نه انکار شنی مملکت شما وان ما حجی او شنی شرف حجان وجا پایمال کن بنی لکه حجان ان آیرا گرک کامشون حج و رندقات بکرون و بیرو نیبو لکه حجان و مسلمانان نیبو لکه و اشانی بان ها شو حج بان آمو بیری سنیم یو جنیک باتن برده من بیری وقت من نیچینیم پی میری نیچینیم انگا شو حج آمو اینا دای من نیچینن و بنامه کن اینی دای من نیچینن و بنامه کن بیری میری پی میری نیچین انگا زیر کرد من جنابا با جنابا من جنابا لیا ماشو حج ما انتو حرامو تمارم اگه گوزهی مسلمانی تقت و تقاب دنیا شنی تبایینی بینی فلاکتی ما با ملاوه کرد که باشو انکا همو بی بلا ساره مار نیر بردن ما روش شو نه انگار چیننو نه دای ما مردنو نه ما بردنو نه چیک ما بردنو نه دینی ما بردنو نه لماش کنو چیک نکن بی شیطان ریکامو ملاوه کرد مکر نکشو که خود خراب نه که ماش خراب نشه این آیا گره مردمات چه حج و دقت بکن و رنشیر و حج وقت حج را آمو و نیبون لکه مسلمانان
و نیبو آفت مسلمانان نیبو آفت و نیبو شیطان حجی و ببو رحمان حجی و حجیتی رحمانی بو حجیتی شیطان ایرا دقت بکرو وقت شه و قابی مریوان حجی و یا منفع شیک چینو صرف قابی همه بو و وقت شه قابی همه بو وارن شرایط حج رکن حج به چه بطال بنو آینا گره باندر ببو حج به چه قوی بنو وجبه چو گره انکارا ملاحت هنرم باندر ببو بنسو وقت شه و پیر به جا بیارو چین که اوجا هرکس مشغولی به عبادت خود چونش کن چویره چیک باش هرکس مشغولو چوچین مردمانه باش من ایره انکار اگه حجی کام حجی است شما میان و رندقت انکار حجیتی خوب باندر حجیتی جایز است جایز نیا حج شرعا جری واجب و فرض نیو این وقت حج فرض نیبو حج سنت و لشن و خیلی بطال بند این اگر حج فرض بو اونو آی حج وظایفان خوش به جا بیار چرا پیامبر بان حج هم فقیری مردم فقیر را خلاصنان مردم جزای گناه را خلاصنان یا نعمتی که پیلو کما ینفی الکیلو خبث الحدید سنی مردم آسن کنو سنی مردم آسن کنو میان عادل پانس بنو و مردم شهر حج گناه را پاس بنو وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحاج في ضمان الله مقبلا ومدبرا او شنو حج كونوا بين امنيتهم تعالى بين كفيلي كي خراب يجنوا آنو كي بسلامتي بين ضامني بين كفيلي ان عائلة او شنو حج كونوا بين امنهم بين امانهم بين رحمتهم قالكم بكل لايق ان امن امان مالی گره حلال بو حقی شار سرچینی بو به مال حرام و نشیرو به سبب تجارت به سبب نمر باج حجی با به نامان نشیرو به سبب تجارت نشیرو جا چیک قشای نیکرو سخت کاری نیکرو مالی چوی نیدزنو چینی اوجا مالان یو بنان نزنین قشای کنی ایتراشی تکی حج آسر ماشی حج آمه خورمه گرد دنی که خورمان وید بی 67 ها فیشه کردن تده آد روتن قاچایی کردن اصلا بردن روتن اوجا چی آنی قاشاق آنی انا حجیتی نبن این حجی یه نشینی بین فلاکت بین لکه مسلمانان آیلا شاروانو والله نفتانا شیر حجی چرا؟ لا فلان کشی حج بیر باش و اینکه آمور ریک بی شیطان شد البته فيش تزوني او تلوه ما بوكلك يعني نشا او كما قال في عمل سنوات زيهم ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام خاصة إلى أرواح ساداتنا وأمواتنا الفاتحة الله أكبر الله
صحابی پھر حاضر بین ان کا سلمہ حاضر بین پیامبر آمد و بلال اذان ونده اذان بقرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعد إن أذان بغير ذكره مهر شبن حرام کار کسب تجارت ورزش راکوتش هر فعل ها حلال و ها حرام بنو حرام حتی امام لما سلام بدو واسط سلام را آج حرام حرام حلال حلال انکار یو اوجا را بیرو آی آمایشی شایشی پھر بن حرام قصر دایشی کا قصر کام بکر حرامو کام پاشت خود پیرا بانو کستانو خورا بانو گوشتاری قالب بینا بکر پھر بن حرام بغیر ذکرو میں آو ہمیں سالا آنو خوبیر مبینانو آنو خوبیر ہمیں ماراش نوانو بقد مازانو انو خطبو یعنی وندش گره که مصر واجب و فرض و گره گوشتاری خطبه بکری دقت بکری خطبه یعنی وندش گره که حضرت محمد جاربین چرا ایر دنیا عمیتی پیل ماری برازین یا فیض و برکتی منبر حضرت محمد یا فیض و برکتی محراب حضرت محمد این آیرا این الدنیا عمد ایر و برازین خب تعالی ما مسلمان سر کردو فرض لحفظه این وقت تاشتاری ده که ایر و تاشتاری چنون ایر نامه اینا لماش جمعیو ماش تاشتاری نیو بیرو بجماعت گوشتاری خطبی حضرت محمد بدو ببو لائق فیض برکتی وعد النسائی حضرت محمد بیرو امام دما بکرو ببو لائق فیض برکتی لماج حضرت محمد ایر کام لماج بکرو هده که حضرت محمد دما کام گوشتاری وعد النسیحت بکرون خطبه بکو هده گوشتاری خطبه حضرت محمد کرو هر چندی ایر ما از ایر ما انو خطبه وانینی ما بیجینی منبر سر سینی محرم ما لایق نی لیکن شما هر وقت بین لایق که گوشتاری خطبه حضرت محمد بکش ما بین لایق فیض برکت سماوات نماز کرد امام دماش ما بین لایقی صحابی نماز حضرت محمد لیکن او خطبه واننو نبنو چک او شنو بین نماز کنو لایق نیو نیک چو لایق اینه نیو حتی وقت بعد وفات پیامبر نردوان خطبه منبر پیامبر صدیق اکبر او جیک پیامبر بیجین او جا با این هینی تو مخلوقه کی اولی حتی بین هینی لایق انا جانیو آمن نردوان دین ده بندت خطبه و وفات کرد حضرت عمر هرندی بخلف آمه دعای دین ده با عنو نردوان دین مخصوص صدیق اکبر هنی چون لایق اینا نردوان نیا نه حتی قیامت یو مردمی که زی ابو بکر صدیق نی بیجینو ما چون لایق اینا نردوان نی آمن نردوان هیرن ده بندر خود بوان بعدی و وفا شهید کد حضرتی عثمان آمن نردوان چارنده بندر با اینو نردوان هیر مقامی فاروقو امیر المؤمنینو چونی من لایق نی ما لایق نی آمن نردوان چارنده بندر و انا را پی کامو ینو خطبواننو این منبر و نردوان چارنده بندرو
اگر اینی کردن لازم میگه بشین که حسن مملکتان بشین من خطبه بوانه چرا؟ او مردم شما لایق نی لیکن شما بین لایق شما وقتی گوش داری بگی شما بین لایقی وعد النسائی حضرت محمد الله شما باللما حضور بكر اللما شما بين اللايقين صحابي فيض بركات اللما حضرت محمد الآيات قد فكرين حضرت محمد وابكو فير شما وقت جماعة المسلمانان حاضر بو التحيات تمام هركز بحضرت محمد آسيان هركز بينن منگی هر کسی شنو جد شقال ما یر بکرو نلمازو فرده اومای تعالی هوانا قیامت سلاسه او جماعت بچمانو خوبیننو بگوشانو خود سلامیین اشناون اومای تعالی مرکر وات اتحیات من واجه السلام عليك أيها النبي سلام أمة السلام أي في عمل أمة ورحمة الله وبركاته سلام جبك والسلام تبك حتى في عمل زوات اللي كاذب بادع الوقت اللي كنا خب بيرا شما بيننا ركوع شما سجدة شما بيننا أظانا شما كام ضعف دقات ركوع خود كانوا بجانو کام جانیانو سجده شما لمای شما بیننا چونکه پیامبر شاهدی لمای عبادتی ما این آیه تو انکا و نماز کنی حضرت محمد بیار خوبیر بیار چمانو خوبیر سلام جبک بنگی تشنو جو سلام تشنو جو این روز جمعی بلا شک این آیه دقت بکن سلام خودم وادي سما السلام في عمرك الله تعالى مالي بك سعادات انه جمعي ما قبول بكل ما بكل لايق فين بركتي بعض النسائي حضرت محمد ما بكل لايق فين بركتي لما يجي حضرت محمد يا رمان نصيبك يا رمان نصيبك صرف انك خطب واننا مقصد ما وانين حضرت محمد بياري شما بياري خبير يا رمان بك لايقين فايد بركاتي من بيت الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المكسور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعظم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور أحمده سبحانه وتعالى على كل مقدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجى قائلها من ظلمات القبور شهادة تنجى قائلها من ظلمات القبور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدستور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما كثيرا أوصيكم عباد الله أولا بتقوى الله وطاعته
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اشكروا الله بالرابع من شكره واشغلوا ألسنتكم بذكره فاستعيدوا من ذكره واقصدوه في طلب الحوائج فهو كريم لا يخيب من قصده وعظموه فإنه رحيم لا يعذب بالنار من عظمه واتقوا يوما يؤخذ فيه بالنواسي والأقدام ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحل فعل الحرام فإنه يكره من عصاه في أي شهر كان ويحب أن يطاع في كل وقت وزمان واستكملوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق واستكملوا هذا تشنيان وبراتش أنا السؤال كي روج الجمعين روجيان وبراتش بالغيب الروجان أيام التشريق 5 روز أسبوعين 5 روزان روجيان وبراتش بالغيبي هر روجيان وبراتش ما الله بونو روج الجمعة تك مادم خودي بيقو عادات دائما روج الجمعة بيربان مكروه ترى روج الجمعة روج شيو زيارة شاريان زيارة تشن زيارة شاري روجي خمك روج روجي كبين بي روج الجمعة روج زيارة تشن زيارة ويان زيارة انه تأشير روجي خد كيني ملابان مكروه خوري روجي كبين پاشامه آيات پاشامه بيريم جمعه بیا بیری این موضوع چینو چینکه در روز هر روز پیساوات روزی بیری روزی تصادف جمعه بگو ضرر چینو صرف ما تینا جمعه خوری بگو عادت دائما روز جمعه بیروان مکروه انا خوری مکر عادت پاشمه خوری بگو عادت دبونو انکا شما نکریم حالا ده حدیث خود قدسی دبونو معنى حديث قدسي آية باتشي هم يتعالوا طرف پیامبر تبلیغ ما بیو او طرف حضرت جبریل تبلیغ ببو او قرآن او باتشي بطرف حضرت محمد ببو آلمان حديث قدسي لأنه حديث قدسي صحيح بانو رسول الأكرم بانو هم تعالى بانو وجبت محبتي للمتحابين فيها واجب بنو محبتي من مصر هم تعالى بانو مصر واجب بنو محبتي معاي قابي من يوم بنار حزبك يو قابي هم يوري حزبك يا قابي هم يوري بوضك هم تعالى بانو مصر بنو واجب بنو حق أجر حزبك معنى حز کردیش یوم تعالی او یعنی قصوران مردم گناه مردم عفو کنم زی حز کردیش ما نیو هم تعالی بریو زی حز کردیش انسانان نیو یعنی معنی هم تعالی منظر حز کنه یعنی چیو از گناهان عفو کنم داخلی جنت کنم یغفر لکم قصوران شما عفو کنه و يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار شما داخل ای جنتان کنه آب بنهر کنه انو عفو کنه شما ادخال شما داخل کردی فی جنت مسلم حق من واجب کامری من حق من واجب هم دا مثل او مردم قابل من يومنا راح حسبكو بسبب حس كرديش اقرباتي منفعت نبو صرف قابلهم يتعلم وللمتزاورين فيه مسترحق بنو واجب بنو محبتي آي مردمان قابل من يومنا زيارتك
آنی بانو مصر حق بنو واجب محبتی من آی مردی من قاب من وللمتبازلين فيها آي قاب من يو بنان إكرام كني يو بنان داعش كني خدمتي يو بنان كني قاب من كني مسا واجب بنو عفو بناني ين داخل الجنة بكين مسا بانو بنو حق بنو واجب إنه يو عملك الله بينو مردم قابه همه يوين عندك قابه همه يولا بوض حضرت علي فون مردم قابه همه حضار مردم نحض بكتايو لكن قابه همه يولا بوض بكي يوين ترى بوض بكو انتري بس چرا همه تعالى دوستی خود دشمنی خود زهده یا بنا نگر یو دوستی مردمان دشمنی مردمان اینا یو حقیقت کو انسان ها میان یو دشمنی تو بون و دوستی تو بون یو ای دوستی تو بنو دوستی تو دشمنی تو دوستی دشمنی تو بنو دشمنی تو یو دشمنی تو بو به دشمنی تو دوستایی بکرم وی بنو دشمنی تو انا آینا همه دانا بانو کام قابی محض بکرم مستر واجب بنو از یه عفو که داخل جنت بکن پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فونو از ایرو انکارا وضعیت یو مردم کیان محشر از وضعیت انکارا شمارا بیان بکن وانی یو مردم کیان حضور ہمیں تعالی جرا فرزن و تم میری چه عمل کرد وانا يا ربي من امام التوت بيعمل التوت من ماش كات زكاة ابان ان فير عايدي تو قابل تو تمري تعمل كات تمري سكن وانا يا ربي والله هني ظن هما داربان تقا قابل مشورة عسكر تقا قابل مشورة بوسكت وانا يا ربي والله مقابل تو يورا عسكر كومو نامه دانو همه تعالی ملائکتان وان او مردم بیاره او مردم آنی دانی کشته او مردم را فرزنو همه تعالی این مردم تو را حز کردن قابل چی تو را حز کردن وان یا ربی والله این مردم قابل تو مرا حز کردن چرا والله از محتاجی بیا و چرا محتاجی منی بی یو رندی من یو منفعتی که من رسنجه از محتاجی بیا رندی رسن من یاردمی رسن همه تعالی آیلا فرزن تو بنا شکر درعس که من یا ربی والله احتیاجی میں پیچینه قبل الدنیای احتیاجی میں دنیای چینه لیکن ترعس کردن اطاعت کردن اطاعت پیامبر تو کردن مقابل آی اینی رحس کردن دومی مقابل چک درعس و احتیاجی مقابل پیچینه پیامبر بانو همه تعالی جرا بانو بعدن که تقابل من جرا حس کرد احتیاجی تو پیچینه ایروجی از احتیاجی من به عذاب تو چینو الله بعدن که تقابل من میرا حس کردو از تیران نویسنم به چه داویه دانا تو هاده پیاشید انا یو حدیثی که صحیحو بخاریو آینا روز جمعه بیو زین روز پیامبر خطبه واندو خطبه جمعه یو اعرابی کیو دویدک یعنی ذره جامعه قيران وان يا رسول الله متى الساعة قيامة شو زمان
پیامبر خود بوانن جوابی ندان لماجی جمعی كانوا بعد لماجي جمعي وانا اين السائل عن القيامة هاي قيامت فرسات شو وردان فايفان ها انا يا رسول الله هذا فامر فانو وما حضرت الله تجي قيامت شو حاضر كردو تم فرس قيامت كن حاضريت شو او مردم خوشاش كانوا چی پیامبر جرا فرض حاضری چیا و فرض قیامت چه زمان و چه وقت تکی ملاحظه کنم بانی ساره خود برد کن بانی یا رسول الله ما حضرت لها بکثرت الصلاة ولا بکثرت الصيام یا رسول الله باللماجه کذاب بالروجه کذاب حاضری من قابل قیامت چنو تیچه خود برد کنم گیشتی خوانا کنم وانو إلا أني أحب الله ورسوله عذابه میرے حس کن عذاب پہ میرے حس پیامبر وانو يا عربي أنت مع من أحبب تكامل عزبك تميلي كامبك تغيراتي كامبان بانجي تانبازي تانبازي مني مالم تو میرے حس کے پیامبر میرے حس کے تانباز مني صحابه حضرت انس بون جامدی و هیجانه که برازیان میان صحابیان زی و روشانه که برازیان وانا عمری خود در شابیان یو رکواتم ایمان به حضرت محمد از بیاشا انا قال پیامبر با انت ما من احببت تکام را حد بگی تام بازی انا از بین حساب بیاشا دعمنی خود در بیاشا حضرت ابا ذر غفاری عالم اکفیلو صحابی و عالم مزافلو وردانم فاي فان يا رسول الله احنا نحب القوم ولا نستطيع أن نعمل بعمل ما يوم قوم يكره يوم مردم ما حد بك لكن ما نشكي زي عمل بك عملي ما بهذه النيمو ما زي عمل نكري صر بسبب حس كردش بسبب ميل غيرت ما بينهم بازي في عمر بانو يا بازر أنت مع من أحبب تكامل حد بك تو میلی کام بکی تو غیرتی کام باندی تو آنبازی هیری ری سوار کنو رسول ارکم هیری ری بانو یا رسول الله والله از همه را حس کنم از تو را حس کنم پیامبر بانو یا عبازر تو کام را حس بکی میلی کام غیرتی کام باندی تو آنبازی این آیرا حس کردیش قاب همه بوز قاب همه زخ قیمتی است تو یو قاب همه تو را بوز بکر تو را خوب بکر تو دشمناتی بکر صرف قصور تو مطیع همه تو میری دعا کنی تو ادعای حضرت محمد کنی قاب این ادعای تو را خوب بکر تو بوز بکر عداوت بکر خدا تعریفان انو تری بس چرا همه تعالی دوستی خود دشمنی خود هده یا بنا نگر انو آن قاب همه شاد را خود کرد بغض عداوت کرد همه تعالی او بیار بکن آنبازی آن مردم کجرا خود کرد نکن آنبازی یعنی جهنم را خلصیم چرا او مردم شیر وش بن هده من آن همه تعالی دوستی خود دشمنی خود نکن هده یا بنا gerek merdum ve İslamiyet'tedir. Mühim has kardeşim. O meydana vanu. El-akhillau yevmeydin ba'dum aduvun li ba'd illa'l muttaqin. Roja giyen ve mahşerde tamamı dost, ahbab beni düşmeni yevmina. يومنا بود عداوت کن الا همرا بدرسی آروش دوستایین استو تا زید بنو تقدیر دوستاییانو کردش این آیرا چرا آی
غير دوستی همه بین دشمنی و بینان چرا وانو بسبب دوستایی تو بسبب حس کردی تو از بیا محروم عبادت همه را از بیا محروم ایمان به همه ایمان به عمل همه را از بیا محروم چرا تو من اخبار کرد تو مخافی نه تو واته پر زرو حقیقت چنو معشر چنو جنت جهنم چنو پر زرو پر منفعتو مسلمانی زرا حقیقتو تو واته تصدیق نه کرد از خافی نه بسبب دوستایت از بیا مستحق عذاب علیم از بیا مستحق عذاب جهنم از نعمت جنت را بیا محروم آینا گرانه یو بنان گینی لعنت یو بنان برای که متو نشناسنین برای که متو دوستایی نکردن اینو قرآن باز کنو یو قریشیان پیل قریشیان یو پیامبری دائما دوستایی کردن ویری پیامبری حضرت محمد و قریشیان دعوت کنو پیل قریشیان بنده حضرت محمد دون تکلیم کنو آنو که خود وقت سفریان رو حاضر بنو یعنی ناصر بنده حضرت محمد دون وانو کرم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم وانا نانتی نیوانا حتی تی امام همه پیامبر همه نیاد نانتی نیوانا ووانا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وانو حضرت محمد نانی وانو وقتين وانو قريشي ابو جهل قرانا يقن وانو سني تشي خافية تدين في كالانو کو جاباتا ثم جاباتا تشي تابعي بي مجنونو شاعرو حاشا تسني شي تابعي او مجنون بي دلو حاشا ثم حاشا وفانو من پیامبر مردمی که زح معقول به اشرف وقت نانی منی وادید منی بین زح عیب آینا من کب که حضرت محمد نانی مبولو مقابل خاطری نانی خود معنا قالوا زوبین اینی چارنا کرزون مخول قابل خاطری نانی مبور مبام وانا نه معنا قاتل قبول نکن تحتان تی ری حضرت محمد نکی ما طرف قبول نکن ینا قالتو ذرا وش راشی پیامبر ینو وازن تو بکرو توی جنان ریهیر براس ریهیر براز ینو آتی پیر کنون ریهیر باینه قرآن وانو این مردم وانو دقیقه روز معشاد جهنم ده قیامت يعد الظالم ليش يخو قاس كم حرف ننو وانو يا ليتني لم اتخذه فلانا وريك كيما فلان كان خليني كان دوس لقد ادلني عن الذكر من ذكره مرا محروم كان مري عامه من كلمه شهادات با يو سعادت يكي مري عامه مري احسان ببه من سبب دوستای دوستی خود مخوین النعمت محروم کرد وريكين از شرق با شرق چقایی و بینان دور بین وريكين از آو مردمان دور بین ین مخابینا از هدایت محروم کرده مستحق عذاب علیم ابدی يا ليتني لم اتخذه فلانا خليلا وريكين فلان كان خلني كردن دوست من عائلة ضام مردم اسو قابي خاطري دوستان خو هميري عصياني كانوا ميمري هميري كانوا گناه كانوا صرف قابي خاطري دوستاي خو من عائلة وانو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تیاد دوستای کرد عاقبتی ملاحظه بک چرا تیاد حشر بک وقتی یاد دوستی کرد
زي تيجي وترى دافي ليربي حرمتي ترى زيدي تربي وقت بسبب دوستاي خد ببي أحبابي شني عقيدة سر تهدي تيجرين أنا وقت تهدي تيجرين أي عاقبتي جهنم عاقبتي تجبن جهنم أي عاقبتي جنة وعاقبتي تجبن جنة آينا تكامل عسكر دقات ديني دقات بك اعتقادي دقات اعتقادي بك دقاتي ديني بك دقاتي عملي بك منه حق وعقنيو مؤمنتي الزرار راشتا مطيعه ميو نيو رندقات بك ما نتدى دوستاي بك چرا وقت تن دقات نگري فاسق بو ظالم بو انا بسبب انا دوستاي خود بسبب رنديه اكرامي تجبان المدنك راشو باشو رندو جرا حال كاني ميني كاني غيرتي عندك فأما صلى الله عليه وسلم وانو اللهم لا تجعل الظالمين علي يدا يا رب الظالمانا يورنديك هوليك من براس شرع واتو هولي الظالمان رندي الظالمان دوستي الظالمان مرمان برازو مردم بسبب دوستایی بسبب رندایی هوليين مردم تابعين بنو وانو حق راشتو بسبب حس کردش بسبب هوليين انعايرا وقت الظالمان يو هولي که مردمان برازه که من بترس چه که مردم ظالمو دی دین خوده دی اعتقاد خوده دی هر چی خوده ظالمو معتقدی به اومنیو معتقد به اوامر اومنیو معتقدی به شریعت حضرت محمد نیو هذه شریعت حضرت محمد تینه گرون او تیجی تد دوستایی بکری و او ظالم تیجی رندی بکرو هولی بکرو تو مجبورن تو بانن مردم عادنو حقو راشتو باشو انا بعن سبب تو ظلمي كفري شقاق نفاقي كان رد كان حق بسبب انا انه دوستاي شني هلاك بني مستحق عذاب بني شريك عذاب اينا دوستاي بظالمان مكر ما تعالى بون في عملي بون دوستاي مكر ترى مردم الناس على دين خليلي مردم ديني دوسي خسر دوسي ديني چبو ديني مردماش او انا عايدة وانا قرأي شما دقات بكرين و او مردم تجرى حاسكين ميل غيراتي كاني ومطيع همي في عمل همي بفايدة ترياس اجا نيبو زرار يعني ترياس اني او نيان أيها الناس معنى خطبة ايرو اشكروا الله شكرهم بكر حمد زناهم تعالى بكر فالرابح من شكره او شكرهم كانوا كارليو ترى قام شكرهم بكم تعالى نعمة خجر زين كان دوام النعمة خجر احسان كان هم دنيا جري زين كانوا هم دا آخرات زين كانوا دوام دانو كذا هم دنيا بنو الله نعمتهم هم دا آخرات واشغلوا ألسنتكم بذكره دائما ظانكم مشغول بذكرهم بكرين فالسعيد من شكره كم ذكرهم من ذكره كم ذكرهم بكروا أهل سعادة وأهل سلامة واقصدوه في طلب الحوائج دائما احتياجانكم هميرا بوضع غير همي چونيش كانوا تري رندي بكرو ويا خرابي بكرو ويا نعمتي زين بكو ويا نعمتي كيم بكو شنو إلا هو فهو كريم هو تعالى كريم ما بالضبط هذا الكلمة
فهو كريم هم تعالى كريم لا يغيب من قصد كم قصد هم بكم إلى بعض هم تعالى محرمك نهاية هم إلى بعض هم كريم كم جرى بعض قصد بكم محرمك وعظموه هم تعالى فيل بزانه أوامر هم تعالى فيل بزانه رحمتي فيل بزانه فإنه رحيم هم تعالى رحمتي ظاف لآخرة قام متيعا لا يعذب بالنار من عظمه كم تعظيم هم بكو تعظيم أوامر هم بكو بادر جهنم معذب لك واتقوا بالدرسين يوما يروجك يؤخذ فيه بالنواسي والأقدام مجرم دروج قيامات تنجك تربرازيانو دربان النواسي ملائكة باي گني بندگاني گني أرضن جهنم آروجا بدردين خم مستحق أو عذاب مكرن چرا وقت تمام إنسانان بحشر يعني پیسر هم تعالى فان وامتعد يوم أيها المجرم أي مجرم متعانا عاب به تفريق به جياب به شيرا ظالمانا انا امري هم تعالى وقت آمه حقيقة عسياني هم الكاردو گناهكار مستحق عذاب جهنم يو تنجي كي جري برازيانو ري بانو سيا بانو قطران و تنجي كي هستان ملائكة ظن انو مردم مستحق عذاب جهنم اما بتنجي كي گني بندگان گني ارزن جهنم ان آيلا بترزن وعن علامات كفر شقاق نفاق قلنا واشماد الريشماد النبراز والريشماد السياني بو ريقو بإدعاء همي بإدعاء في عمل همي فكرة زي عاشمي شارع شاوي والنوراني بو وملائكة بضان تلاقي جنتي تري حرمات بكو سلامت بكو مرحبات تري فاج شرا حشيكي مطيعي ملائكة سلام جكيل رحمة جري وادن جري حرمات كيل وحشيك الرئيس يابو زي قطرامو تنجي كيبو ملائكة بتنجي كيبو بنجي كانوا أردن جهنم أردن تكياشي في عمر بانو خوتاي 1000 سر أنجا خراسنان بني جهنم جهنم زاف خوريو خوتاي 1000 سر أردن أنجا كنانو بني جهنم العائلة بترسي عروج واتقوا ولا تقولوا ذهب رمضان ما بعدين رمضان شيء فتستحل فعل الحرام تاني فعل حرام بكي حلال تيجي تيجي مادماتي دعاش من رمضان هم اللي تعاكد لما كاني راقي هاشي قنان خجاب هذين او لما كاني وقت الروشان درعات او عبادات خجابة آنجي دست بقنان كانوا بقمار كانوا بالرقيم شراب بقنام فعل بالزنا هر شيء قنيش قاسوا او آش مني كادوا روج روشان تمام كانوا القرآن وانا هم مقرم بعد رمضان آنجي حلال حلال حرام حرام آش من رمضان تينا مسلماني نمن او فايدة او آش من رمضان مسلماني ترچينو فإنه يكره من عصاه في أي شهر كان هما تعالى خكر ترس بنو يعني غضب قام جري عصياني بكو كم عاشم بنو بكو العائلة بالدرس هما تعالى فعل حرام لا قناو عصياني لا خكر وعدي حقه كم فعل حرام بكو قناو بكو بعذاب الجهنم وعذاب كان العائلة وانا بتعرف على المك